jednom jedan. Ko si srednji vojnik? Čemu se tu radi? Kosi trenog vojnika, staviše na policu. I odmah je upoznao tu jednoga psa. I rekao, evo ja ću ti čuvat koze. Bila je tu jedna velika kuća u kojoj živio siromah sa svojom ženom. A oni su bili gladni. Si bio dosadan, pričao gluposti. Gadio mi se. I čuo o njoj koze 15 dana. A onda je Bog prošetao kroz selo. Pao je kroz prozor u jezero, pojela ga neka glupa riba. Sutradan, Bog je nastavio šetati selom. A siromah je živio sretno sa svojom ženom do kraja života. Koza je pogledala u konja, na kojem je bio Bog... Kva, koza kva, kva. Mama joj je kokoš. Hvala je zdravite, hvala je zdravite. Aha, hvala je zdravite, pa zato. Mislila da je kokoš. Ne, poslušaj ga kva kvajica. Kako da nismo radili onu vježbu sa životinjama. Ok, to je bilo uspješno obavljeno. Ja to gasim zato da baterije se ne troši.